Haba pentip sekilat patai kubor Senior Superintendent of Police Kariboy VS Rathor. Ula pentip ba kijingjia aksiden haki surok ba Hariboy kila jelai hadu kerta-kerta. Bat kabala syim kajing iem bakordor jong bungut kimen simbriu. VS Rathor ulai turu batang hakini ki kendiat benai jong usniam arajat arpusan kila don shibun kijingjia aksiden. Bat kabala wanra kajing dunong jong kimen sim bakordor bat haba ken kelu. Kajing klat jong kibriu ni kijingjia aksiden. Kajing dukno jong kimen sim bakordor kelakot syaka arpu prangut. Katkum kajing tiap nak office Senior Superintendent of Police Kariboy loong. Ba na kita ki arpu prangut ki bela dukno ialah kajong kajing iem tang na kijing jia aksiden kali. Kidai ki bela jia ki surok ki badang hap Hariboy kata ka surok ba NH Henriu bat ha surok Shillong bypass. Haba batai halur kiti kijing jia aksiden bat ki bawan ra ya kajing jia hadu bandasyim ya kajing imbriu VS Rathor loong bakini kajing jia basnusi kiju jia na kapor ka surok ba Hariboy kadai na kajing di buat ha kapor banyak kali kajing penherstet ya kali bat kajing bom burom ya kendon anya kali VS Rathor la pentikanaru bantela kami kini kijing penken ya ki an nya kali katanat pulit Hariboy kelaju penlongru ya kijing talasi bat kajing kanrai ya kali ba penken bat katong hi kalong ban pendunai kajing jia basnusi babun kimen sim kordor kidu ialah kajing iem tang nakadau kajing bomburom ya ki anya kali syushu la pentip bro bakatanat pulit Hariboy kandang penklain banteklah kami ki kali ba penken an nang ne jakmat bat ki pulit kendang penlong ya kajing talasi ne khandra bat kino ki ba penken an nandu kajing penherstet ya ki kali kajing dibuat ya kapor banyak kali bat ki ba penken ya ki an kinom lai na kajing pensitom ki balong katkum ki kendon ka an ulah benrap